Si uzbuđen? Ne baš. Uopšte? Onako, nije mi baš to zanimljivo. Imat ćeš rođendansku žurku i nisi uzbuđena. Give me all your love now, 'cause for all we know, we might be dead by tomorrow. I can't go on wasting my time. Dobro nam došli. Hvala. Ja vam čestitam, vi ste veoma mladi i uspjeli da uđete u naš program. Hvala. Kako se osjećate povodom toga? Uzbuđeno. Jel da? Verujem. Ja imam ovdje neke podatke o vama. Samo da vidim. Imate li neke posebne želje? Pa evo, ako već pitate, u subotu mi je rođendan i bilo bi izvrsno ako bi se cijeli proces mogao ubrzati da se obavi do mog rođendana. Znate kako, to stvarno ne zavisi od mene, ali vidjet ću što mogu da uradim. Ništa, to je to. Vi možete da popunite ovaj formular kod kuće i da mi pošaljete. Ja ću vam poslati e-mail. Ako prođete dalje, poslat ću vam vreme i to je to. Hej! Ćao! Evo me, idem kod te. Da nosim poklon i sve da spremim za žurku. Da, bit će tada sve spremno. Okej, važi, ja ću se javiti kad završim. Jesi čula za Branka? Da, primili ga u program. I ja kažem, znači 100% nešto preko veze. Ja čekam već 2 godine i ništa se ne dešava. Da. Ajde, čućemo se poslije kad ja sve ovo završim, pošto imam puno stvari i javim se poslije, okej? Ajde, čao!